Nijesu me jednom napadali zbog upotrebe pojma Srbijanac i ubjeđivali me da Crnogorci ne postoje, kažu izmislio ih komunist Đilas. Evo na ovom slikopisu lijepo piše srpski i crnogorski oficiri. I to piše srbicom, srpskim pismom, dakle nije u pitanju austrijsko-vatikanska podmetačina. Zaključak koji se nameće je da Crnogorci nijesu Srbi, jer da su Srbi pisalo bi samo srpski oficiri. Srbijanci su sami odgurnuli Crnogorce od srpstva. Zbog ovakvih situacija je potrebno koristiti pojam Srbijanac, koji već postoji u riječi drugosrbijanac. To je potrebno radi preciznijeg određivanja potekla Srba. Srbi iz Srbije su Srbijanci, a iz Crne Gore su Crnogorci. Logično. Iz Bosne i Hercegovine su Bosanci ili Hercegovci. Iz Dalmatije su Dalmatinci, iz Slavonije Slavonci, iz Krajine Krajišnici i tako dalje i tako šire.